Hola Tanko, welcome to Kaizer Chiefs True News Sport. Sizokhuluma ngama-forward we-Kaizer Chiefs bafowethu. Sesabona ngendlela uShabalala edlala ibhola medlala nabo Lilepo bafowethu. Kodwa i-performance yakhe I think iba low mayedlala nabo Lilepo, Ongcobo. I think no Modi. Ingoba lama player adlala nawo awekho creative kakhulu and mabephethe ibhola baslow, abafani noShabalala. uShabalala mayephethe ibhola ucabanga uku-attack-a. Manje uzothola ukuthi mayecabanga uku-attack-a kanjalo sometimes uLilepo unama-moods wakhe ukuthi nje mawuthola ukuthi kuyagijinywa kuya phambili nasalele emuva, or uthola ukuthi agijime ngelayini kuphela angacabanga ukuthi sometimes you have to cut inside ezokwazi ukuthi i-player likhona ukukuphasa. And then uNgcobo naye umuntu onokuthi nje libela 10-10 ngebhola, sometimes abuya phasa emuva, kuba ngathi ngumuntu ongena energy, so izinto ezinjalo zinokuba nzima. Bese uSolomons naye umuntu mayephethe ibhola unaso ispeed, uyagijima, uya-attack-a, uyingozi mayephethe ibhola. Kodwa inkinga yakhe ukuthi mayemakhiwe kuba nenkinga bafowethu, kuba nenkinga enkulu kakhulu mayemakhiwe uSolomons because of akusumuntu okhona ukucabanga quick ukuthi okay mangimakhiwe ithi ngiphase le player ngingene espacini, or uthola ukuthi mhlawumbe angene espacini angaphaswa uvele agive up nje ayehlise itemper yakhe ibe phansi. So leyo lento ebuyimbulala. Akafani noMonyane. uMonyane mayephethe ibhola uya-attack, uyakwazi ukuphasa, uyacabanga ukuthi okay nayo le player lila iduze nami, or across uyakhona ukucabanga kahle uMonyane mayephethe ibhola. And then bese kube le ndoda le uBatman I think noShabalala bangakhona ukuthi badlale kube yikhombo right, uvele ebhayo uShabalala, uVilakazi lapha phambili. Yes, I understand ukuthi kuzobe sekuba abafana abancane kuphela, kodwa I think bengakhona ukudlalisana naye uDe Silva naye i-mentality yakhe i-strong, uyakwazi ukucabanga very quick ukuthi kumele ayenzeni mayephethe ibhola, so uyakwazi nokungena nasespacini, so I think is good. Bese uMayo naye elinye player nale eli-grand physics liyakhona ukuthi icabange nje, i-physical yakhe isharp, uyakhona ukuthi acabange ukuthi ayenzeni mayephethe ibhola. So I think naye umuntu ongakhona ukudlala naye uIgadaro naye is the best player. Uyakwazi ukuthi al-protect ibhola, he cannot take ibhola easily uIgadaro. Danko bafethu.